Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuhan anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas. Nasao ni bakit agno kanila kay Amancio. Asaan kuman amapmapan iti plantasyon ni Astor. Tama iparit amula dagiti na imula ijay. Ket amangan no may sagmakpay. Iti panang sarungkarda Francis ken ni Tata Amancio. Nasao tilakay ti maipapan iti mula ni Astor. Nakunamot ni bakit pipay nga amangan no marihuana dagiti na imula. Inkedengmot ni Francis at akwatan na ti maipapan iti dayta abanag. Iti sabali abangir. Kinasarita ni Don Paeng ni Madam Gorilla. Gapu ta magustuhan na ni Yellow Butterfly. Inkari na nga Canada ito'y iti dakkel agatad. Nulaket tamapaan nugot na ni Yellow Butterfly ama kiasawa ken kuana. Kinasarita nga rod ni Madam Gorilla ti balasang. Ket inay-ayo na daytoy arumang ay ti biyag na. No makikalay sa iti baknang agayem na. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Addan tagayem ko, Margarita. Kaya't naka amakita. Madam, saan ko nga tapagdaksan daytoy no bilang? Saan? Tanaanos dayjay agayem ko. Kaya't na makita ti rubam. Asan ka anakamaskara? At adapim mintas ka. Gapoy ti makeup mo. Sige, umay ka na. Itulod ka kan kuana. Kuha, madam. Dahito yan ti kundaway. Amagunod mo. Ti kalkalika ko, ma'am, iti biyag. Madam. Umay ka na. Takor ora yan, taygayam ko. Tas kagayam at talaga. Yellow Butterfly. Sir. Talaga nakayawan na kan ka. Ano ti pudnuan na kan mo? Margarita. Kaya't ka ngay kalaysa. Among ka di Margarita. Damo pa ilangan nakita ka. Natignay at dagos tarik na.
Nariing ti pusok nga kaya. Sir, Mabit lang. Atoy, Margarita. Paragan ka. apay nga kan nakitik kwarta, sir. Sagot ko kan ka. Diyagon nalagip ti matang iti, sagot ko kan ka. Iso a kwarta lang. Makaamu ka na gumatang iti kayat mo. Nakayawa na kan ka, Margarita. Sabay na kumata di nakliklikan. Sir, Intulbek ka. Agpasyudad ako. Agsubliak tumanan dito, para kan ka. At danto'y sagot ko kan ka. Wen, Margarita. At danto'y sagot ko kan ka. well, sir. Kababainan no kasta. Awan tinas ka na pagbay na. Gabi, si Pupuso nga itad kuntukan ka. Tanda, ti panagayat ko. O, makita mo? Kunak ngamin kan ka, asan kan tungag babawi, makikalaysay ti dayjay agayom ko. Damo yo pa'y lang nga nagsarita iti personal. Ngamin ikan na kanadago si di kwarta. Dakal agatad dayto inted na, madam. Kukom dayta. Ikatang mo iti kayat mo. Wano, itad mo iti inam. Madam, Sapay ko ma, ta saan ka nga agbabawi? Ta sayang mo't. Awan pa ni Francis na napipay. Napan man na di sentro. Nalawag pa itay rimwar. Mapan na kanu kasarita ni Margarita. Nana, Amom balasang ko. Sigud anasinged da iti tunggal maysa. Kasla nakarkaro pa ingam kabsat tilin na ngenda. Iso anapatagmat ni Margarita kan kuana. Kat di na kayat tinastrek ni Margarita at trabaho. uwan nana. Maawatak matkit di dayta. Iso asaan kang agdandanag may papankan kuana. Takayat na laeng nga ipanaw ni Margarita iti club. Pangasi, Margarita. Agikat ka ni dayto aklab. No kaya't mo aragpatan ta ambisyon mo. Nakasagana ka mang tulong kan ka. imbagak matangkan ka, Francis. Diyak kayat titulong mo. Pasaan ang kakaskadag iti daduma. Kayat ko aragpatan ti ambisyon ko. Babaan iti bukod ko awagas. Asaan dak atulungan ti sabali a tao. Tadyak kayat ti makautang iti naimbag anagam iti sabali a tao. Ngam amang ano niya ti mapasamak kan ka dito eh. Awan ti daga sa mapasamak kanyak dito eh. Sige, ingkan. Ta sigurado nga agur-urayan ti asawang kankan. Talaga ka di adjakon mabawing ti panaw na. Saanan? Iso apumanaw kan, Francis. Diyak kasapulan ti tulong mo. Kabaelak atun uyan ti arapaap ko. Nga uray awan tulong mo kanya. Jack na kumbinser ni Margarita. Tunuyan na kano ta arapahap na, babae ni tiwagas na. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Babaan iti panagsala na iti club. Anya ngay nga rod no kasta ti kayat na. Bay amon ta inaramid mo mati amom anasaya at baro. Kinasaritam matan, ngam di na mat kayat. Kasaritak to ti inana. Kat ibagak ti rason ni Margarita. No apay adi na kayat agikat iti club. Malangarudan, intay maturugan, tagi na natayon. Nang runakan ka, Francis, nabambanog ka iti farm, kalpasan na, napan ka pa'y iti sentro. Sige nana, intay maturugan. Naragsak arabi ikada kayo. Kastamot kada kayo, nanapipay. Sana ka makaturog. Dinggas. Iso nga uminom taman kit di. Sige, amo.
Amom, Dinggas. Malaglagip ko tayo manala ejay club anak kamaskara. Ni Yellow Butterfly, amo. Kaya't ko makita tipod no aropa na. Anya nga ro ti aramidam, amo. Inton rabi ino bigat. Kaya't ko mapantayo di club. Kaya't ko makasarita iti personal day jaman nala. Sige, amo. Ala, uminom tapay. Barang makaturog ka kadagos. Juan, amo. Dagimay. Mapan kami to Jack Club inton bigat ti rabi. Kaya't kano makita ni amo ni Yellow Butterfly. Ay, iso aya. Mapan kami kadaang kuan. Sige palagipan ka Dinggas. Saan ka nga tumaltalyaw iji stage? Agdudumog ka uwan? Ha? No adag sala iji stage, agdudumog ka lang. Kuan. Madi nga kita andag iti agsasala iji stage. Kumalay at dapay iji nakatakder nga tubo, uno gripo dayjay. Madi nga kita andag iji Dinggas, Iso nga saan ka nga tumaltalyaw, uwan? Sige. Wanan. Alang arudan. Umunag kan di tapagturturugan nyo. Tainak matan maturog. Sige nga rod. Yung ka nga rodan maturog, ta inak maturugan, Dinggas. When Madam Gorilla, umanugot ak iti kayat ni Don Paing. Tababaan kan kuana, maragpat ko ti kayat ko apagbalinan. Artapak ti kinarang ay ti biyag ni Ligaya. Nasa omi din, ti may papankan kwa na. Iso nga ito nagsubli ni Don Paing, katsukunan na kangag pa syudad, mayat kan. Ngabin, narangay to ti panagbiag mo iti sidong na. When Madam, sumuro taktukan kwa na, kat ijay syudad, agadalak to. Agurnungak iti adu a kwarta. Tapno iti panagsublik dito'y ili tayo, adunton ti kwartak. Agpatakdarak to iti mansion ko. Aramidam dayta. Pagsaya tamlaw na iya. Itapay lang, kablawan kan. Gaputan na rangay ton tibiyag mo. Babaan iti don agayam ko. Ipay na amin akayat mo. When, Madam? Lukas na, mapan ka iji rum-rum mo? Wen, Ligaya. Kat nasaysayat no nasapat ipapan ko. Francis, anya ka diti pampanunutam nga aramidan. Takwatak lang no pudnutin ako na ni Tatang. At agiti mula na Astor. Kat may parit amula. Kalpasan na. Anya ti samaron ng aramidan. Idanon ko kadagiti pan nakabagiti lintag. Taisudan ti makam mo. Saan ka kuman amakibiyang? Ang mga nudakas ti mapagtan mo. Agan an nadak, Ligaya. Sige baraw, iparking mo lat ta dita igid day takot sem. Ta saan aman ano dita? Medyo nalemeng dita. Nalinlinong dita, baraw. Baraw, jak impagaraw nga umay ka ita. Wen, Tatang. Mapanak iti kunayo nga ayan ti may parit amula. Ha? Ay, saan ang mabaling ag may saka? Baraw, nangruna, kit saan mo akabisado dito? Iso ako yugin ka. Sige, Tatang. Ala, umay ka, baraw. Taintapay mangan. Tapno da pamigsata amag na. O sige, Tatang. Kentap no napigsata alumaban. No bilang adamang dangran kadata. Wen, Tatang. Dito iti pagnaanta, baraw. Sumurot kalata kanya. Kapisadok na ito'y adisaw.
Wan, tatang. Adda aklat tayo tilikodan nyo. Saan da nga mo da ito nagnaanta? Saan da ta ang makita dito? Manipod dito'y ayanta. Matanawagan ta da ita plantasyon. Wan nga agpaiso, tatang. Agpapada ti kinaberde dagiti na imula. Buwabaak, tatang. Inakmang puros iti bulong. Tapan kak no mariwana. Sige, Barok. Aganat ka. Sana balay. Tawan mo tao dito'y abanda. Abdada iti amyanan. Wan, tatang. Pudno ang mariwana na iti amola. Saan gaya man nagbaliw, Nastor? Kat nalabit. At da pa kainaigan na iti maiparit at droga dito'y ili ti nagtipunan. Ikaw! Ije banda ti papanam! Ba't tao? Aginayat ang nagsublita ayan ni Tatang Amancio. Ang mga numakita dakpay dagiti tuwa lalaki. Nan, kita agman na ita pinulting mo amula. Barok. Atoy, Tatang. Kastoy gayam ti kunada ang mariwana. Ay, lakaya ko. Ngam, itala ang makakita iti kastoy apulaw. Amok da ito'y, Tatang. Kabisadok. Takanayon nga dati kastoy na Astor. Idagad-adal kami iti syudad. Sige, Tatang. Pumanaw tan dito eh. Wen Barok, inta nga ruday. At daw iti pagpalamiis mo, Barok. Tubog tinyaw. Agpalamiis ta. Agyaman ak, Tatang. Barok. Anya nga iti pangaramatam iti pulong nga inalam. Ebidensya, Tatang. Ipakita ka dagiti pan nakabagi ti linteg. Tap na isudan ti makam mo. Saan nga ta ang maisag makalaan, Barok? Ngamen, mayor ni Astor. Naturay. Oray pa'y may sa mayor. No maikaniwas mat ti aramid na. Sa bagay Itamot lang. Mapanak iti police station. O sige, da kami ti makamuy tindanon mo kada kami, sir. Naibagak maten kada kayo ti pakasarakan nyo ti plantasyon. Da kami ti makamu, kunakmat, sir. Sapay kung mataramidan nyo ti pagrebangan nyo, sir. Anya ti panang ipagarup mo kada kami. Maturog kami lang. Sige, sir. Inak nga ro din. Sapay lang kumatad na sayata pagbanagan to indanon ko kada kayo. Anya di kayat mo asawan, Francis? Saan anasayati impakita dagiti pulis iti indanon ko kadakwada. May papan iti plantasyon na Astor. Anya nga ron ti kayat asawan day tanga impakita da. Wano? Ang mga namuda mo ti may papan iti plantasyon. Iso ang masurunda, idinapan ka nagipulong kadakwada. Ligaya. Saan nga tanga amudan ti may papan iti day tabanag? Ngam di da aggunay, gapot ta mayor ti akin kukwa. Wen. Nalabit akasta, ligaya. Nagimoy! Nagimoy! Ay na. Apa nga pukpukawan na kamong. Agdigdig usak pa iji banyo. Imbag atanal pasakon nga nagdigos. Ngam ni, bangkeng tibuto ni... Digas umano! Ayan ni Dinggas. Ay, nidinggas. Napan ije purpure katamong. Niyang Kwan. Napan ije plantasyon mat... Sige, inak ije plantasyon. Makaraman dagiti buisit at tao. Ay, ala. Apa daje? Ag-ungungat ni amo nga si Mangpet. Anya nga tatiga po na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem,
Di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.